King kakatamo pong probinsya, lalo na kiniking Pampanga, niya po. Maragul ing kakatamong devosyon king apong mamakalulu. At karing larawan, pera po king Angeles, there are revered images of apong mamakalulu. Kini karing aliwang towns na ning Pampanga. Niya po. Atin pong metong king Arayat, kaya tayo pong chapel da nitang metong a pamilya matuang chapel na po ring Samya King Arayat ni po. Karin po akit ye po itang matuang apong mamakalulu na ning Arayat. Kebat po keni King Bacolor, kalupa na po ning keni King Angeles ni po. Uli pong King Bacolor ring karelang Lanaval ni po November ya. Anyapin po karela mo naman in karelang piyesta ni nga pong mamakalulu King Bacolor niya pong last Friday of November. Kini naman po King Mexico atinla naman pong metong image re-revered King Mexico po pag piyesta de August 15 kasabi niya po ning Assumption niya po itang karelang apong mamakalulu at inya naman pong oratorio na ning apong mamakalulu keni King Mexico. Po. Ito po rin balo kong revered images pera po keni King syempre King Angeles City na po nung lokal niya yung kakatamong Archdiocesan Shrine of apong mamakalulu. At siguro po peto ka rin bagay dapat tamong lawin karining kakatamong pamamasa mo munang pamamasa. Po. Dening Israelita, ila mismo, they rebelled against God. And because of that, there was a consequence. Ano po yung consequence na po nito? Milayo la king panibatanan ng biye. Iyapin niya nga pong Ginoo. No? Ing sasabihan da, ing paninto ng biye. Because they wanted more. Ne po. Da naburitang pamangan, ababiye na ni nga pong Ginoo. Pero tanda ng tamo, ing panibatanan ng tutong biye, aliwa mo kabuding pamangan. Yapin niya nga pong Ginoo. At uli na nita, when you are disconnected with God, the result is death. Anyapin po, itay metong karing bagay dapat tamong lawin. Ngayon po ang aldong iti, masasalantayeng kekatamo pong bansa, king metong bagyo, which is a natural event. Pero po, nano po ing makatakot ang popang makasubi kening natural event ini, yapin po yung ng tamong climate change. It is also because we have not been good caretakers of the world that God has created. Anya siguro po yung mumuna tamong pigunaman, yapin po ini. Tandaan tamo po, bala po kaya katamong desisyon. Po, atin yang ating consequence. At sana po, pakalawin tamo itang consequences. Tingkay po kasi, ingkakatamo pong lalon, itamo pong immediate gain. Pero itang further consequences na, tamo akakit. Po. And in kamatayan lang nga pong mamakalulu, we know is the consequence of our sin. Po. Anya, mi daw niya, ing ginutamong Yesu Kristo king krus, uli na ning kekatamong kasalanan. Anyapin po, dapat itamong mabiyasa tamo, itamong Kristiyano. King kekatamong pamamili, dapat akakita mo. Nangaliwa po kasing tao, taming nasabihan, ay, kaparusan niyan ni nga pong Ginoo. Dapuwa tanggap na bandang talwi, what we are reaping is actually the consequence of our actions. Po, itamo mo rin ing ginawa kanyan. Ing Diyos naburing parusan na katamong. Pero uli da rin kay katamong pamamili, anyapin miras tamo ken. Kaya ba't uli na mo naman ing pamamili ng Kristo, anyapin po miligtas tamo.
Bakit po? Nung akit yu, beba na po kanu ing sarili na. Linubas na ing sarili na king sablang kamalan. At iti, uli na niti, tinasnening Diyos. Nga kupin po nanding aldong iti. Apong mamakalulungan ng makanyan. Pero yung image tamong lalon nga da, meteya. Kasi yung maging mapamakalulo, makamate. To be actually merciful is to die. Aminan tamo. Is to die. Bakit? King ka matutuanan, mas burita mo yung gaganti. Burita mo, nung penasakit na katamo, dapat manasakit la naman. At nung pwede, mas matindi kanita, yung karelang panandaman. Pero, potang may matawad ka. They look at you as being weak. Din kaya rin aliwa, potang maganakaka, they will even take advantage of you. Nung pwede ta palang gawan misan, gawan tamong tuki-tuki. Nga piningkay, king eskwela, ta nabisang mabubuli. Bakit? Kasi ring bully, dabalo nung when it is already enough. Itang uli mo nga gawa ng misan, balada, pialdoldoda, balada, aldoldo, fiesta. Pero po, itay metong karing bagi, siguro dapat tanglawin. Pero tandaanan tamo po, ing maging mamakalulu, on the reverse side, show strength. Ing pamaging mapamakalulu, when you are merciful, you are actually strong. Why are you strong? Strong because you actually go against, sabi ko pin, the human nature to take revenge. Magbenggansa, nga dapin po, ding mga tuwa. Anyapin po, dapat lawin tamo. Ing papatin mo, mo po ing sarili mo, nune ing papatin mo ing kamwa. Aning kai, baluta mo naman, ala namang idulot mayap kay katamo. At potang ita mo, we can be better or we can get over the initial anger. Then, we can be lifted up. Sasabihan natin po, uli na nita, mitastamo king arapana ning apong Ginoo. Anya, itay meto nga bibyen na kay katamo nga pong mamakalulu. Makakiraya ing katawan king kamatayan. Pero balo tamongan, mayayari king kamatayan ing istorya ng Kristo. Subliyang mitmong tagumpe. And sometimes, mo po, yan yung sasabihan ng Kristo kay katamo. Unless a grain of wheat dies and falls to the ground, it remains a grain of wheat. But if it dies and falls, it will bear fruit. Anyapin po, yan yung panagkat na ni nga pong Ginoo kay katamo. Potang maging mapamakaluluta mo. Potang mamamate tamo king sarili tamo. Karintamo mamungang dakal. Karintamo akit itang grasyang ipagkalubna ning Diyos. Karintaong mapamakalulu. Nganapin po, metong karing 8 Beatitudes. Emo po. Blessed are those who are merciful, for they will be shown mercy. Akit dayong pakalulu. At sabi na pong Pope Francis mo, ing lupa ning pakalulu ning Diyos, alangaliwa nunay Kristo. The face of the mercy of God is Christ. Anyapin po, ita naman ing kakatamong pagnasan, na sana po tangding matatamo, ketiking yato, mipiak na la. King tudtud na ning kamatayan, kagising da sana, ing makasalubong kay katamo, yapin po, ing maslag at makatima ng lupa ning Ginoo.
katlo at katatalyan nga ng makanyan ning kakatamong ebanghelyo. Uli na ning lugod ning Diyos, ni po, anya tinubod ning anak na, ni, king yato. Eba natulan ning yatong parusa, nun eban iligtas ni ing yato. Siguro ita po yung dapat tanglawin. In the midst of all of this, in the midst of the calamity of Christine, yung peka-importante po, yapin po ini. Na sana, ni po, nanuman indadalanan tamo kindi, panandaman tamo, na ing lugod na ni nga pong ginu, yapamurin ing mamantabi kay katamo. At bandang talwi, ing kaligtasan, karintaya akit. Because in the end, it is love that saves. It is love that gives peace. And it is love that will give us life everlasting. Amen.